Assalamu alaikum урматтуу менден программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Кызылкыяга караштуу. Кызылкыяга карайбы, Нокотко карайбы? Кызылкыя шаарына караштуу Караван деген районго келдим. Ушул микрорайон деп коет, мына. Ушул жерде Аман деген аксакалдын бир көңүлүн көтөрөйүн, кубанычын сиздер менен бөлүшөйүн деп келдим. Азыр мени неберesi тосуп чыкты. Мутавари неберesi деген ушул Аман аксакалдын байбичеси экен. Негизи бул көрсөтүүнү ушул Новосибирск шаарынан Мавлид эжебиз небереси. Анан кичүү кызы Кенже эжебиз жана ушул Мавлид эжебиздин күйөөсү Руслан мырзалар заказ беришкен. Азыр мен ушул саналуу түрдө кирип барамын. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап баам салып байкап туруңуздар. Жүрүңүздөр. Hazır biz şu Amanavas kim Amanavas? Amanava kandayız, жақсы oturuyorum, turbayla koyun, oturuyorum. Oturuyorum ama. Kırsız mı? Aman esen жүрөсүз bü? 91 yaştasız baba. 92'desiz bü? Çap yaşsız baba. Sportsmen okşayız abi. Yaxşı, kuramayız. Mavlida деген небереңиз бар беле? Москвада, Новосибирскийде. Руслан деген күйөө балаңыз бар. Кенже кызыңыз şu Москвадан учуп келиш керек эле, şu бүгүн жетишпей калды. Кенже кызыңыз аты ким? Кенже аймы? Эң кичүү кызыңыз беле? Жок, эң кичинеси мына бас. Ең кичинеси. Мейлі азыр ең кичинесине да сөз беребиз. Негизи ушул москвалыктардын аманат сөздөрүн сиздерге жеткирип коеюн дедим. Ава. Бул менин ата энем деген программа. Аталарды, энелерди куттуктайбыз. Ушул бүгүн атам 92-ке чыгып атат деп Мавлида небереңиз, Кенже кызыңыз, Руслан күйөө балаңыз, неберелериңиз ушул менин дагы атам менен апам ушул программага татыктуу деп ниет кылышкан. Келдим мынакей. Бул пакеттеги атама башына допу кийгизип коюң, намаз окуш үчүн деп буйруган. Андан кийин мына ушул тортту сизге беребиз. Жана энебиз кана энебиз. Энебизге гүлдү беребиз. О, мынакей гүлдү беребиз, мынакей. Телевизордан көрөтүрөм, өзүмдөн көрөтүрөм. Болду. Мына сени туруңуз эне. Энебиз бир аз толкунданып атат, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушуга Гүлзина деген небереңизди да кошуп кетейин, чебереңизди. Азыр эми урматтуу бүгүнкү ушул ама сизге бул сизге. Гүл сизге да каякта аталарга болсо. Аталарга мына башында турат го. Бүгүн абабыздын туулган күнү. Аба канча бала, канча небере, канча чебере бар? Канча бала? 33 та небере. Бир аз тынчтырабыз. 47 та чебере. 80'da barlığım. 80'dan daha aşıp keteversin ha, ulanaversin. Kıvıra barbu ama. Güre bolelek yani. Güre bolelek. Kızar duram. duram. Mına çoğayıp kaltır, jaklara da bulat ha. Jakşı. Ava uşul... 30 yaşındasın uylangan men. 30 yaşınızda? Akkuday bolgan enesi kaktan tap aldınız? 17 lira bu. Kantip taptınız? Kanda taptınız deydi. O yolda tartmalar eken şeytan izlep tağalım. Bir karagandırla jaktı mı? Jakşı. Men kızgam ne at keberseri kep koygamış şu yerge. Gelseňiz bir yaşındakay zıngıygan jigit turup turmu? Krasiva. Munda adam yok. O yaka kelseň nesta kelseň. Azı dele krasiva mı? Yok, çarşar agarıp aldım. Allah'ını kötütkene şükür. Ava uşul kanday turmuştu baştan geçirdiniz, şu baldарды bagam dep emde jumuş kıldыңızдар? Kulak ketip kaldı kulak. Kanday işte istediniz solarda aytın deydi. İşler. İş köp istedim. Nayman istedim, Şahtı istedim. İstemegen dergi vardı. Oğuz Beyemge, Nayman Beyemge. Jakşı. 50 yaşta pensiye çıktım. Bir yılma son menen Şahtı'dan. Şahtı'da işte 50 yaştan pensiyaga çıktınız. 40 yıl açık onu hem cevadavız pensiyana. Nasibinçe de bu emi mıyzamlı ırıskıvız da pensiya degen. 92'ye git barsam.
Sonun. Siz Kuday bursa 100 yaşka jönüne çıgas andan aşıp ketesiz. 100 yaşlık jubileyingizge kelebиz ha. Allah'ın bergen ömrüne şükür, rahmat. Ava em oturup alыңыз, biraz oturup alыңыз. Enemiz janında otursun. Kişine mayekleşeriz de azman. Anan gelgenler belek peçkekleri olsa dayardanıp turuңuzдар. Hazır şul tasma arkылуу sizlerдин ар бир ушул sarpayыңыздар болобу, акчаңыздар болобу, ушунун баарын тартып чагылдырабыз. Жок, столдун кереги жок. Мага ушундай ыңгайлуу. Ава. Ава эми баягы эми 92 жашка чыгышта оңой жаш эмес. Бул 92 жашка чыгыш азыркы замандын адамдары үчүн өтө чоң эле бир глобалдуу маселе болуп калды да ава. Ушул канча балаңыз бул жакта, канча балаңыз сырт жакта? Kança balağınız bir yerde, kança balağınız Rusya'da deydi. Bitta balam oğurup bu yakta. Hayır, aytıversin. Eki balam Rusya'da. Жақшы. Kızlara düşetti, bana zor kızım. Ең улуу кызы, ең сулуу кызы биякта отурат, ha? 6 kız var, Kur'an'a şükür. 6 kız, kança bala var? 3 oğul. 3 oğul, 9 balanın. 4'te biri 18'e girgende tokkarma ölüp kaldım. 5'in versin alardın. Allah'a gereken alıp ketti erterak. Allah 10 teperden berden razı jet. 9 tası var, Kur'an'a şükür. Enevizdi batır ene kılıpsız da. Eneviz batır ene eken de eneviz. Жақшы. Ene, mına uşul uçuldan faydalanıp, eneviz жақшылы. Den soğluğu жақşı ekende mi ağıtağız dele жақşı den soğluğu bolgonda öz aytkanda kulaktan biraz ketip kalgan da otat. Biroq eneviz kişine bir sul mayekti kişine qozdop kuvattap tursun ha ene. Ene. Oşunda da jaktar var bu. Mına men suroo berilekte daha bir suroonun suroonu uqып aldım ene. Hazır dele futbol oynaysar çalыңыздар ekөөңүздөр. Futbol. Ырдайсыздар. Азыр ырды даярдап туруңуздар. Бул жака келген коноктор бир сыра сиздерге бир арналган куттуктоолорун айтып алсын а. Кудай кааласа. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Мутавар энебиз менен Аман Аксакалдан кыска маек алдык. Азыр алдыда дагы кызыктуу маектерди алабыз. Ырдатабыз, чордотабыз дегендей, батасын алабыз дегендей. Азыр эми ушул улуу кызына сөз берели. Ушул балалык бакытты биринчи тартуулаган канчадаган ушул кыз болобу, уул болобу эң алгачкы перзент, Ошо ата-эне сиз үчүн кем? Ушул ата-энелер бар, сиздин жашооңуз кандай болуп атат? Негизи эле ушул боюнча бир сүрөттөп берсеңиз. Баштай бериңиз. Ассаламу алейкум. Kuş kelipsizler, bardыңыздар, туғандарым, құда-құдағайлар бардығы, kuş kelipsizler. Mına men avam, biz kичинекей көзүбүздө шахтада иштеп, боз эшеги бар эле. Ошого 2 куржун менен бир кап көмүрдөн өрүп келчү эле, түнкү сменада. Ошондо бир чабал экен малдарына окшоп жатат элек да катар болуп. Ошону авам өзү жебестен, ошонун колбасасы болот, тормозок болуп бизге алып келип берчү эле да. Азыр ата-энем бар, биздин бактыбыз бар, Кудайга шүгүр, турмушубуз жакшы, баарыбыз тынчпыз. Ошо Tele görüşü ушунчалык арнап келгениңиздерди сиздерге миң мерде ыраазыбыз, башыбыз ийип тазим кылабыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми сыртта жүргөн ушул мигранттардын убакыт сааты тар болот. Ушу Мавлид эже менен кенже кызы менен байланыштырганга мүмкүнчүлүк барбы азыр? Мавлида небереси менен бир сүйлөштүрүп коелучу, азыр телефон чалып берсеңиздер. Себеп дегенде мен ушул небереси болом. Ушул адамдар мен үчүн өтө ыйык адамдар деп өзүнүн тилек максаттарын билдиришкен. Азыр бир сүйлөштүрүп коюп туруп, андан кийинки келген конокторго сөз беребиз, Мавлид эже кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мына менин алдымда сиздин ушул бул дүйнөдөгү керемет адамдарыңыз. Кай атаңыз болобу, чоң атаңыз болобу? Кай атаңыз менин жанымда отурат, тайенеңиз отурат. Шулар менен бир ал акыбал сурашып, бир сүйүнүчтү жазыңыз, Мына sizge vakt vereyim, söz vereyim mınaki. Uçuraşa veriniz. Ölmez. Ölmez, kanday. Yakşı olsun. Sağmatlar yakşı var, tüzük bulsun. Kınalda işte ortasınlar mı? Mayla Allah'ım adın adı versin. Tüzük bakıla, selamlar bakıla. Yine bu telefonu karak, bunu ayakta karak. Ölmez, rahmat, ömrün uzun olsun. Şuncalı ben televizyonda körüdü bana yönetip koysunlar. Rahmat, tanıdan sağ işine rıvar versin. Kenem kızlar uğru maksat da jetkine rahmat yani. Ay rahmat.
Aydos deseng. Rahmat. Çeviremiz. Rahmat. Oo. Qandaysan? Aydos. Yaxşımısın? Hurmatlı görüşler, hazır bizden avabız şu neveresi bilen, şu Moskvadagi, Novosibirskdagi çevresi bilen, çevresi bilen söylöp жатат. Meyli anda eje менен коштошобуз, бул жакта да коноктор аябай көбөйүп кетти окшойт. Эми ушул кийинки сүйлөөчүлөргө сөз берели. Mına avamın bir tuğan kardeşi geldi. Энебиз келиңиз абабыздын жаныбызга отургузуң, урматтуу көрүүчүлөр. Аман абабыздын bir tuğan карындашы келди. Азыр Kayarık otur. энебизге дагы Ama жакшака söyleyişi сөз de avamın беребиз. kuttuklar. Bana videoga tarttın. Эне бул Kakkandaysın. Yaxşı, yaxşı. Жақсы Qanday? Bu qarindaşım bu. bir tuğan, kança bir tuğansızlar özü negizi? Yok başıma sağ Başıma sağ Эми куттуктай берсин, айтып коюңуздар. Куттуктай берсин, ha? Ama söylep koyun, söylep koyun. Tuğulgan günü менен куттуктап коюң, эне. Aman aka. Den sağlığınız zor olsun. Mangdağınız açık, yüzünüz joruk olsun. Ulu kızların odurunu görün, kızmatlarını görünüzdür. Nevre çevrelerin toylarını görünüzdür. Tuğulgan gününüz menen Rahmat, rahmat. bir cüzüge kirgeniniz menen aka. Cüzüge kirip cügürüp jürün. Sağ salamat olun, oynap gülüp jürün aka. Sizin doğrunuzda men dağın doğru sürüp jüreyim aka. Rahmat. Sadaqa olayınlar. Amin. Gel sağlık versin, güç kuvvet versin, uzun ömür versin. Ulu kızların huzurunu görsün, kızmatlarını görsün. Amin. Amin, Allahu Ekber. Mınaki aytkanыңыздар келсин, ha? Kiyinki. Bir küye olası, nevere küye olası, kutluktap otur. Nevere kүйөө баласы экен, мынакей nevere kүйөө баласына сөз берели. Ава, мынакей Новосибирсктен Руслан мырза чыгып атат, Мавлюда кызыңыздын күйөөсү. Sen, qanday, yaxşısın? Sağmatlar yaxşı mı? Kınalma işte otasınlar mı? Yaşın. Rahmat kelayotgan bayramlar bilan. Mayli, tinch bo'g'ila, salomlar bo'g'ila. Alloh madinglarni bersin. Hurmatlı görüşler, Novosibirsk şаарынан şu Ruslan kүйөө баласы менен тоорашып алды, кусалыктарын жандырышып алды. Кана эми, кана улуу баласы келиңиз эми. Мына ушул учурдан пайдаланып, şu улуу баласы söz сүйлөбөгөндө бүгүн улуу баласы жүрөктөн чыккан сөздөрүн билдирбегенде анан качан билдире турабы? Эмне себеп дегенде ава. Мына ушул программа чексиз, чеги жок, баасы жок сиздер үчүн чоң белек. Сүйлөй бериңиz. Кана тынчыраак турабыз да бир аз. Hoş gelipsiňer. Hurmatly mehmanlar, hizmetler. Şu akayını hizmet kılıp, hurmatlap, silap, kelgeniňerge hoş gelipsiňer. Şuwak boğula, Hudaýa aşa atamdan yaşyga uluk bolsun, ömür koşulsun, apam menen koşa qarısın, nime niyet, maksat bolsa maksat muradyga jetsin. Hudaýa biz diýen baldarybızdy jaýlap, hurmatlap, silap ýürüşişge Allah nasip kılsın. Hoş gelipsiňer. Hudaý gunan yaşlyk günderde Ana ataz men apasty golundan garmap, betine süýüp, yüzüne süýüp koyuş gerek. Sözsüz bu uçurdan faydalanıp. Rahmat. Rahmat, rahmat. Hoşa qarang ha? Yaxşı bolun, yaxşı qarang. Yaxşı qarang deň. Siz kançaga çıkıp kaldınız em balası? 56. 56'ga çıkıp kaldınız ha? Hudaý bursa atabızdın yaşını versin. Kiyinki süйлөшүлөр. Aha, Giralbek Ağan'ın kızı, hurmatlı görüşler, basa belli aytıp koyuşun derse, atabız şu Gence degen kızı, bugün şu memene çoğu geliş gerekli, şu Rusya'dan ekos çoğu gelip sürpriz, üstüne sürpriz bolup geliş gerekli ayıcı. Birok tileke karşı şartga jaraşa Giralbek aldı, birok oşensedagi video çakırı arkalı, telefon arkalı atam bilen apam kutuktap koyun dep dayardan жатат, kutuktay beriniz. Monus eken, kelelbek atın. Oo. Qanday? Yaxşımısın? Sağmatlar yaxşı mı? Kimsizler? Barakallah, Allah madinglarni bersin.
kelayotgan bayramlar bilan. Molmuş rahmat tanıcanın sapı nime kappadın aynen maleni. Kaganlar kelip koy nime ne verengdi. Hurmatly görüşler, Laban Abbas bilen Mutawarenimiz şunçalak açık ayıkan adamlar eken biri-biri bilen tamaşalaşıp жүрüp Kuday bolsa Жүзелүүнү Çevire kızı kutuktaydı ki. Жүзелүүнү багындырат деген ойдойбуз. Мына Новосибирск шаарынан чеберesi куттаган атат мынакей. Чеберesi сөз сизде мынакей. Gülzina. Мына. Güzel. Kandaysın, yaxşısın. Sağmatlar yaxşı. Kokuşlar bolup atağı. Bayramların bilen kelayotgan. Mayli, Allah onların adı versin. Tinch boğula. Qachon kelasizlar? Gülzina aynen rahmat. Mana şundaylar men televizde körödüm özüm bop kapın endi. Özüm bop kapın. Mutawarene bugün geçinde zvezda olosuz. Rahmat tanıcan sok. Bütün Kırgızstan emez, dünya yüzüne. Yok. Ha, жақынырақ алып келіп алды. Сүйрей беріңіздер, сіздерді көріп атат, жақшылы. Mayli, Allah onların adı versin. Tinch boğula, salamat boğula. Görüşler. Mayli. Сыртта жүргөн балдары менен бир сыйра атабыз менен апабыз кусалыгын жазып алды окшойт. Эми калган келген конокторго сөз берели. Ак калпак кийип, сакалдары да агарган жаштакы аксакалдарыбыз турат. Булар ким болду экен кана? Бүгүнкү адамдардын сиз кимиси болосуз? Ең чоң күйөө баласы. Эң чоң күйөө болосуз. Кана бир кайнатаны мактаңчы кана бир. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Alhamdulillah, mana shu biz otam менен enemnin arkasından çoğulup otağız. Endi Allah talam şu ömür beripdir, ömrü okuşup ozur bersin. Enemek okuşarıp koşa qarsın undaya. Şu otam менен enemnin ömrünü bizge ham Allah talam ozurun koşup bergen bolsun. Bundan keyin ham şu yaxshi kunlar kelishdi bizge Allah talam nasip qilgan bolsun. Allah talam mana şu hiç jamanlık görüş bersin tazila. Şu nevre çevrelerden mana şu baldarının yaxşılığını görüştü Allah nasip qilgan bolsun. Şu ömrünü, ozurunu bizge de Allah nasip qilgan bolsun. Zaman tinch bolsun, jurt tinch bolsun tuğanlar. Mamlakat tinch bolsun. Qatarda biz ham tinch bolaylı. Meni qalam yaxshilar. Ber. Атаганыңызды бере бересиз, бери деп атат. Биякта байбичеңиз болобу, кимиңиз болот? Береле бер деп атат. Мынакей ушул бүгүнкү тартылып аткан атабыз энебиздин эң улуу кызы, анан бул эң улуу күйөө баласынын сөзүнө ортоктошуп болдуңуздар. Андан кийинки сөз сиздеби жана? Мен жаңы Новосибирден сүйлөп аткан кыздар, неберелерим, балдарым бардыгы ошо менин балдарым. Мына тайнелери, чоң неберелери бардыгы. Жаңы сүйлөп аткан. Мен кудаларым болот мына. Кудаларым болот, кудаларым мына бүгүн туылган күнгө келип калыпсыз биз дагы. Ошо Аллагым шу жаштарды дагы көп бере берсин. 100дөн ашып жашасыңыздар. Алла ден соолук берсин. Дайым эч качан оорубаңыздар. Сиздердин жашыңыздар небере, чебере ушу турган баардыгыбызга берсин. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Заманыбыз тынч, асманыбыз ачык. Жакын алды сапарда жүргөн балдарыбыздан баардыгы бүгүн сүйүнүктө турат. Ошолордун ден соолуктары чың болсун, эч качан оорубасын. Иштери дайым илгери болсун, бактылуу болсун, баардыгы. Сенин ишиң илгери болсун, балам. Дайым жүзүндө жүрө бер. Ушу Мавлида эжедей небересин белекке берип, ошо сиздин дагы уучуңузду курбай болгон ушул ата энеге чоң рахмат дейбиз, Рахмат. Саңайым рахмат. Мынакей кайнатасы сүйлөп атат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Телевидениеден келген балдар силерге рахмат. Мына биздин кудабыздын тойда турабыз. Biz bu kişi менен Kuda bolganыбызга мына 15 жыл болду. 20 жыл. Мына сонан бери өмүрү uzun. Балдарды, кыздарды багып атат. Эч өмүрлөрү аркага кетпесин. Балдарынын, кыздарынын оюну көрө берсин. Тынч аман эсен болсун. Тынч аман эсен болсун, мынакей. Аман эсен болсун. Жашка жаш көршүлөр. Бир тууган кудасынын сөзүнө күбө болдук. Сиз дагы Кудай буйруса, ушул ата энебиздей карыктан ушул дөөлөттүү учурун сүрүңүз. 150ге киребиз. 150ге чыгасыз Кудай кааласа менен коёбуз. Тетикмен дагы. Ооба, дагы тетикмен, дагы чуркайсызбы, дагы ачман жасайсызбы? Мына ешипте, мына аябы ешиптем мен. Мынакей урматтуу. Була менен. Ушинтип жүрсөңүздөр, аябай бактылуу карлыктын дооруна сөзсүз түрдө жетесиздер деген ойдобуз. Кана келиңиздер. Садан жүрсөң, көңүлдүү жүрсөң, өмүрүңө өмүр кышат. Балдарыңдын тойлорун көрөсүн,
денсаулық чың болады. Doğru айтасыз. Бардыңыз да шындай. Бүгінгі ертең келетіген майрамыңызда бардыңыздар құтты болсын. Бардыңыздар сатты болыңыздар. Майрам жақсы өткөрөйүн. Рахмат айтқаныңыз келсін. Ана кийинкилер бұл енебизге жақынырақ келіп сүйлөтөлүчү себеп дегенде. Бүгүнкү туылған күн ушул бейиштин образында болгон ата менен апага арналат. Сиз кимис болосуз? Экинчи кыз. Экинчи кыз. Ана бир мактаңчы, бир ата эне үчүн бир сөздөрүңүздү төгүңчү мына бир. Айтпаган сөздү айтың. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бардыңыздар биздинче алтындай болгон атам менен алтындай болгон апамдын урматтап келипсиздер. Бардыңыздар келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Баарынан атаң кымбат бул дүйнөдө, баарынан эне кымбат бул дүйнөдө дегенде биздин атабыз менен өтө алтынга бергисиз инсандар, өмүрлөр узун болсун, ден соолугу үчүн болуп, биздин бактыбызга дайыма аман болсун. Биз атабыз менен апабызга таазим кылабыз. Өмүрлөр узун болуп, өмүрүнүн аягыгача Аллахтын жолуга ибадат кылып, өмүрлөрүнүн аягыгача ошентип өтүшсүн. Аллахтын ден соолуктары үчүн өмүрлөр узун болсун. Бардыңыздар тынч болуңуздар. Рахмат. Бардыңыздар айтып сүйлөп атып эжебиз ушул келгениңиздерге чоң рахмат. Аллахым разы болсун. Бардыгызга Аллахым эки дүйнө бактылуулугун берсин. Кичине белектерди тапшырып коелем. Менден ошо Новосибирде кыздарым, улдарым бардыгы. Кызым Айсулуу, Бир Мариям, уулум Эрлан, кызым Айтүгүл, неберелерим бардыгы чын жүрөктөн куттуктап атат. Үйдө Кыргызстанда чоң уулум Иса Мухаммед, келиним Тахмина бардыгы, неберелерим, мына неберелерим бардыгы. Аллахыма шүгүр. Рахмат айтканыңыз. Мына тапшырып коюңуздар. Амандынан ден соолугу чың болсун. Абамдын карындашы, биз жалгыз эле карындаш калды. Бир тууган карындашына дагы жакшынакай сөздөрүнө роолошуп жатат. Аларда ушул кыргыздын улуттук ада салттары бар, албетте аталарга ак калпак кийгизет, энелерге ак жолук салат дегендей. Ак жолуңуздар башыңыздардан ак калпагыңыздар түшпөй. Кудайым аман эсен жүздүн кырын оңой эле нары ашырып кетсин, Кудай кааласа эне. Рахмат. Сиздердин батаңыздар менен биз сиздердин уучуңуздарды улай беребиз. Дуагана жакшы эке. Биз бир балабыз өтүп кеткен, манан бир балам ооруйт. Бейишин берсин, өтүп кеткендерге башка колусан эчилсе келбейт, ал эми ооруп аткандарга шифа тилейбиз. Кана эже келиңиз, жакыныраак туруңуздарчы мындай ата энебиздер эми сиздерден. Мынакей. Подарканын кургу улугу деп коет мына. Эң негизги ушул курук подарка өз адамга өтө жагымдуу болот, а? Бир ол сөзүм катты, биздин ушул апамды жакшыраак кылып карап, ушулардын кирини жууп, тамагын бышырган биз келинибизге, алтындай болгон келинибизге да таазим этип рахмат айтабыз. Келин бар. Мына ушул энелер, аталар жүздөн ашат. Буларды сыйласа, буларды да Кудай кааласа балдар сыйлайт. Бир тууган келин болот. Бир тууган келин. Азыр сиз ушул ата энени карап атасыз, чайын берип атасыз, өсүк сөзүңүздү айтып атасыз. Кудай кааласа канчага чыгарам деп кубаттанып турасыз. Кудай кааласа Аллахым берген жашты жашасын ата энебиз. Жүзгө жүгүрүп жетишсин. Мен булар жок, үйүм куулдап, дарбазаларым ачылбай жабылбай калат, чынын айтсам, бир жака кеткенде. Жашоонун керемети жок болуп калат. Кызыгы жок болуп калат да. Энем биздин будильник дегендей. Үйүбүздүн көркү, дасторконубуздун, төрүбүздүн көркү. Мен уулдарымды үйлөшүп, келин жумшап, келин колдон чай ичсин деп тилеп отурамын. Demek kaynenem menin budilligim dep koyuңlar. Budilligim hiç kaçan buzulmasın, жоголбосун, meni janımda жүрө берсин деген ниетти билдирип атасыз. Мына тамаша иретинде айтып аткан сөздөр албетте, бирок бул жүрөктөн чыккан сөздөр. Аталарды келин бар, келин бар деп аталарды. Ушу 23 жылдай болуп калды келин болгонума. Бир да каттуу сөздөрүн укпадым, Кудайга шүгүр. Кайынсиңдилерим менен, кайнечелерим менен бир туугандайбыз. Кайнелерим, осундарым бардыгы шүгүр ушу ата эненин тарбиясын көргөн үчүн ушундай бири-бирибиз менен ынтымактуубуз. Эми сиз бул үйгө келин эмес кыз болуп калдыңыз да. Ошон үчүн мына ушул өзү негизи мындай да мыйзам челемди көрүнүш. Атабыз дагы энебиз ушул жерден бир буюмду ала кетпейт. Бардыгы сиздер үчүн калат. Болгондо сиздер ага кызыкпадыңыздар. Негизгиси батасына кызыгыңыздар, көңүлүнө кызыгыңыздар. Болду, ошондон башка сиздерге эчнерсе кереги жок. Бар болуңуз. Белегиңиз мен эртең кургун берип коюпмун. Мейли, анда жүздөрүнөн сүйүп, колдорун кармап, жакшынакай кылып туруп, куттуктап коюңуздар, а? Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай бейиштин образында болгон апаңыздар, атаңыздар болсо анда куттуктап калганга шашыңыздар. Бул энелердин ар бир күнүнө ушул курчап турган балдар, кыздарынын ичи таарыйт албетте.
Бирок тасма аркылуу бул энелердин элесин түгөлүккө сактап калса болот деген ниеттен ушул неберелери балдары куттуктап жатышат. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы куттуктай тургандар барбы? Кана куттуктай тургандар болсо, келиңиздер. Мына неберелери келип атат да, мынакей. Эмне болду? Сиз сүйлөп коюңуз. Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 5-чи кыз болом. 5-чи кыз болосуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ушул менин бүгүнкү бейишим атам жана бейишим энемдин ушул жакшылык күндөрүндө отурат экенбиз. Атама арнап ыр айтып койсун. Ата деген ата экен да атуулук. Перзент үчүн жеп тырмалап казып кудук. Мээнет кылып күнү түнү баласы үчүн ата жеткен жумушуна болуп калдык. Ата экен да өз улук. Уул кызым деп жерге сууга өзүн уруп, балдарынын амандыгын тилейт экен. Турса дагы өзү ооруп, алы куруп. Ылайым Аллахым бешенебизге сонун нурлар экен, кол чаап коебуз. Айга сонун нурлар экен. Биздин бешенебизге ар дайым ата-энебиз бар болсун. Бул Аллах таалам дагы айткан, ата-энебиздин таманасында бейишиңиз. Ошондуктан апам менен атам дайыма бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Биздин бактыбызга бар болуп жүрө бериңиздер. Көп жашаңыздар. Кана куттуктап, колдорун кармап, жыттарын жыттап дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, биз 5-чи кызынын сөзүнө ортоктош болдук. Андан кийинки тизилип турган эжебизге сөз берели. Келиңиз эже. Сиз кимис болосуз? Канчанчы кыз болосуз? 4-чү кыз болосуз. Кана сөз сизде. Ассаламу алейкум. Куш кепсиздер ушул кеченин мыймандары. Ушул мен ушул даражага жеткизген атаммын жана апаммын. Өмүрлөр узун болсун, ден соолукта болсун. Аллахым эки дүйнө бактылык берсин. Жүзгө киришин бизге ушул жаштардан насип кылсын. Ушул биздин балдарын, неберелерин тойлорун көрүүгө Аллахым насип кылсын. Урматтуу көрүүчүлөр, 4-чү кызына сөзүнө абдан маани бердик. Аябай кыска нуска, анан абдан салмактуу сүйлөткөн. Ал эми колунда дагы салмактуу белеги бар экен. Аны дагы тапшырып коюңуз канакей. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул ар бир тасмага ушул тартылып аткан образдар, көрүнүштөр бул үй-бүлө үчүн өтө бир чоң белек. Урматтуу көрүүчүлөр, унутпаңыздар, мына ушул тасма сиздер үчүн баш жок белек. Кана эже. Канчанчы кыз болосуз сиз? Мен кенжеси болом. Эң кенже кыз болосузбу? Кана атабызга анда бир жакыныраак келип эркелеп сүйлөп бериңиз эми, эң кенже кызыңыз козо. Баарынан бекитип бергени сиз экенсиз. Бекитип айтканы дагы сиз экенсиз, Эми сиз да бекиткен сөзүңүздү айтыңыз эми. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Апа, ата, сиздерди жакшы көрөмүн. Бар болуңуздар дайыма биздин бактыбызга. Билбейм, сиздер жок болсоңуздар жашоону вообще элестете албайм. Ошон үчүн көп жашаңыздар. Аллахым эки дүйнө бактылыгын берсин баардыгыбызга да. Ай, рахмат. Колунда бул кызынын дагы подаркасы бар экен. Подаркалар укмуш. Абабыздын чөнтөгүнө батпай калды. Баягына салып атасыздар. Энебизге да кичине көрүп коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр эң кичүү кызы, эң кичинекей кызы. Өмүр деген ким? Небересиби? Москвадагы небереси Өмүрбек мырзанын атынан да куттуктоо айтылып атат. Өмүрбек куттуктап берип койду. Ооруган баламды баласы. Мынакей азыркы ооруган баласын баласы. Өмүрбектин подаркасын дагы бердим. Өмүрбек куттуктады. Россиядан эң чоң акамдын баласы, небереси. Ошо аманат сөздөрдү сөз айтып коюш керек, туура кыласыздар. Кана кийинки небересилерин, эми неберелери келиңиздер, жакыныраак туруңуздар берирээк. Менин байкашыма караганда неберелери бир ырдаганга даярданып турушат. Ага чейин сөз сүйлөңүздөр, Каятта ата-эне, эч качан оорубаңыздар, бар болуңуздар. Мен сиздерге узун өмүр, ден соолук каалаймын. Көп жашаңыздар. Ай, рахмат. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр бир сыйра сүйлөп алсын, андан кийин ырга сөз беребиз, ырга кезек беребиз дегендей. Кызым ырда берет. Кана урматтуу көрүүчүлөр, ушул небереси, канчанчы небереси бул жак? Эми неберелердин бирөөсү, кана. Коштоп турабыз. Жакыныраак турабыз, неберелери баардыгыңыздар жакыныраак турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кошулабыз баардыгыбыз.
bergen akçalar kıstarıp başladı. Kaybolup otursak. Hazır bu nevirleri kutlap tutkanda keyin sizlerden turasa o. Rahmat mınaki sonun ırdaşta kol çapkoyuzlar sonun buldurup kol çapkoyuz neverlerine çoğun rahatsızlık bildiremiz kana kiyinki sülöp bir sülöp koyuңuzlar. Bu balası menen süйлөштүрүп koyalım mınaki hurmatly görüşler. Bu kançanчы balası? Ekinci balası Bahtiyar degen oşul menin aldımda sizdin beyiştin obrazında olgon atаңыз apаңыз turat. Al endi smartfondu bir tuğan gelinçeğiniz ömürlük jarыңыз karmap turat, kutuktoo sözünüzді rola беріңіз, қана? Ені өзгін атағызға. Балаңыз. Bahtiyar қандай? Жақсы болсын? Саматтар жақсы бол? Майрамдарың менен келе жатқан. Қиналбай отырасың ба? Көбейсің мына майрамда мына. Туылған күнгі. Жақында келді. Мына ата. Hurmatly görüşler, жақында келет дейт, күтүп аткан чагы. Ата-эне баары бир күтөт. Кана hurmatly görüşler, катышуучулар сөз биздин баарыбызга Toylarda çileleri, sayfalar giyip Güzel meymanlar kuş kepsler Çalıştırdılar O men aytkanыңыздар келсин акей. Балаңыз жакшы дуал кылды, о мен деп коела, о мен деп коелум акей. Var derse kızılcıl orada var, cananları saksasın üke. O men toktop turuң али бүтелек. Азыр мен өзүм айтам сиздерге. Кана келиң эми сиздер бир. Ата-атаңызга көп жашаңыздар, жүзгө чейин жашаңыздар. Бактылуу болуңуздар. Ай рахмат. Мынакей неберлерин куттуктоосуна көп болуп атасыздар. Кана, тайта жакшы көрөм да. Тайта жакшы көрөм. Ой, азамат. Туган күнүңүз менен де. Туган күнүңүз менен. Өмүрлүү бол, өмүрлүү бол. Кашпи лаппи жаллалла, мафи калби галлалла. Öyle Muhammed sallallahu la ilahe illallah. Oy azamat kana kol çap koyasına hurmatly görüşler. Sonun musulmança ırdın bir kupletini oğuңuzдар, oktuk. Hazır kiyinki şikizet kana. Süylep koyuңuzдар kana. Kutukto aytıp koyuңuzдар kana. Ömrünüz basın, ömrünüz basın. 150'ge girsin ha mınaki hurmatly görüşler. 150'ge girsin. Kana gel sen daha süylep koy kana. Ata tuğan gününüz menен ömrünüz uzun bolsun, köp yaşan, hiç kaçan oyban. Ömrünüz uzun bolsun, hiç kaçan oyban. Azamat periştelerдің tilegi sözsüz türdü. Süre aytып берет экен. Kana? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuwan ahad. Oy azamat. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اقتنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oy azamat, hurmatly görüşler. Kur'andagı en ıyık sürelerden birini aytıp berdi. Görüşler dagı bir enebis biraz geçip kaldı, birok kutuktoo sözünü süylep koyorsun da enebis garınap, atabız garınap kana. Siz kimisi olosuz? Men карындашы болом. Aha. Atam менен бир тууганда. Bir tuğandın. Aha. Geldin be.
Mayli men havaman mendey deyt emende. Mundan buyagı da den soluğu için bolsun. Şagdam jursün. Übülös men tinçlikta amançılıkta bolsun. Bizdin peşenebizge şu avam var atam menen bir tuğan dep simiktana turgan awuşkadan bolup jüre bersin. O men aytkanыңыз келсин, o men aytkanыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул учурдан пайдаланып, bir tuğan agasının kızı olup kalabı, bir tuğan agasının kızının sözüne ortaktaş oldu. Kaynagasının kızı kenen özünün sözüne karaganda. Mına biz avamның aldığa geldik, otam menen bir tuğan. Kudaya şunun den soluğu çın bolsun, ömürü uzun bolsun. Bizim peşinebizge var bolsun. Bala çakası menen tınç bolsun. Ava hiç kaçan oruvaң. Daim den soluğuңuz çın bolsun. Mayli, rahmat, mayli. Salamat bol. Hep manti berip ketken da. Manti berip ketken da deyiңiz. Rahmat, hurmatlı görüşler, mınakey. Dağı bir jakındarının sözünde көп oldu. Ece, sana tuğan günleriniz menen, ece menen ömrünüzler uzun, ne soğuktaşçın bolsun. Mınakey özgöçe kutuktap oldu, hurmatlı görüşler. Janatan beri dayardan turgan eken da, bi menen ırdı koşturup. Bir tuğasınız ismi? Ha, muzikası yok öyle bile veriңizdер мындай кылып. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жакшы шаандан сиздерге bir тартуулап берип атам. Мына ушундай үй бүлөлөр кыргызыбызда көбөйө берсин, ушундай куттуу үй бүлөдө ушундай чоң арбияны башкарып тарбиялап ушул эрежеге жеткизишкен ушул Аман Аксакал менен Мутавар энебизге Аллахым чексиз ыраазы болсун. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын ушул балдарынын кылган аракети пайгамбарыбыздын bir осуяты менен сүрөттөлөт да. Ата эне ыраазы, Аллахым ыраазы деп. Мына ушул кишилер үчүн жашооңуздар керемет. Мына ушул кишилер бар үчүн бүгүнкү жашоо уланып жатат дегендей. Себеп дегенде азыр мына ушул балдар кыздар айтып өттү. Мына ушул эки адамсыз биз жашоонун калган бөлүгүн элестете албайбыздарчы. Көрсөтүүнүн ушул аяктап жатып сөзсүз түрдө биз бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү ушул тасманын ушул негизги мындай кооздоп турган аталар апаларына албетте биз аягында баягы ырларды бир жакшынакай бир тапшырмаларды беребиз да. Ошол тапшырмалардын бирин ушул биринчи атабыз аткарсынбы же энебиз аткарсынбы? Анда эне бүгүн чалыңыздын туулган күнүнүн урматына 92 жаш деген бул эми оңой жаш эмес да. Өзүңүз канчага чыгып калдыңыз? Сизди сурапмын мен. Мен жакындап калып 80 болуп калып. 80 болуп калыпсызбы? Кудай кааласа сиз дагы 100 жашка чыгыңыз эне. Бир эми ушу абышкаңыздын бир урматына арнап бир туулган күнүнүн урматына арнап бир ырдап бериңиз эми гана эне. Бир аз тынчыраак турабыз, Неме дейм? Менди ilgari imam var da ki ama bir şey de veren de anlıyor. Bir küpüratı da koyun mu ırı? Anardan da. Mayli. Buralarda süygenimiz oldu imam bu konuda. Kaçıp geçecek atal götürüp koydum. Analarına marşı çoğaltan markette yaşar komşular da avaptırdı. Beni karab yürüptür. 17'inde at gele versene sürmüş olayken de yaşap kalmayın. Anası zor kuzu söyle pandika çıkıp tandaki çıkıp. Şunca bombalalı oldum ki. Taşıyam gördük Allah veretken ben de bir balam ötüp gitti. Bir balam vurdu. Şükür kılamın şükür kılamın. Yani ne diyeceğim? Bu çalım abdan adamda jaksızım. Bunda adam yok. Bu dünyada şimdi de. Bargarın benim işi yok. Kuldu aksarını adakınan işi yok. Endi ölse kanda kılamın. Mesleğle billeyle ketemin o yakam değil o. Ben bundan keyin kavayımım. Bundan keyin elesti albayız yaşadı. Ben orsam sürekli mesle pay edin deyip koyam o yakam. Hurmatlı görüşler şunçalık. Biz yomadız. Çok. Çalыңызға arınap bir ırdap koyunuz ya. Mayt atmayız. Sivarsız seni gör. Baştaldı.
Körpücük çizavan sizi körmesem. Çin barkıga jeteyine çin ecel kelip ölmesem. Kızıl kıyam olatıp, kıynaldım seni joğatıp. Kıynavarsan kelsençi ay kıynalgancı sorutup. Uç belimdi talası, bu kırgızdı balası. Bunun için kuygan yürekçeye tavırlar veken davası. Vay rahmat. Boldu. Bu dagı sonun ene. Öte sonun urmatlı görüşlerimle janatan beri. Yine Sızırdayız. Kırgızlardan Biz şunday bir. Özbekçesini koy. Ben Özbekçerdayım. Qanday da o'tatayım bu? Kırgızlardan. İnternet kanal yürüyorsun. Qanday bo'lib qoladi? Urmatlı görüşlerimle uşu nerseni aytib qo'yishingiz kerak. Yaxshi ayoldi. İlgerten Özbek, Kırgız, Kazak bir tuğan bolup kelgen dağıla mınake qarabasiz bunda uşu atamızdan. Men aytamın yalgandın evin tavuk. Bir tavuktu öldürdü çıçkan kavuk. 6 karınmay aldım içimin tavuk. Hatındaram alalma çiğir tavuk dedi. Kıvan degenleri kıvan derge. Aşk bol boz yigitleri juvanlarga. Aşk bolsun yigitleri juvanlarga. Azıktırıp keterim düşmanlarga. Aşk bolsun yigitleri kızga bolgun. Semiz koydum dümbası cizda bolgun. El içinde kadırlı murda bolgun. Ay rahmat. Özbek ayt bireyim. Yok, Daryanı yüzü davilarengiz. Akar isip körüne boylarengiz. Yipmedi ki yonengiz. Menden ama aşıkmadı suiganengiz. Menden ama aşık bolsa suiganengiz. Ahirette kapan bolsun kiyganengiz. Deryalar toşkun sular aşkın ötelmeyman. Meni atım ağrık mazgelimge yetelmeyman. Meni atımni ağrık kılgan mana şu mayda toş. Men rangimni soriq kılgan mana şu qalam qo'y. Oy bu jag'i ayağa qiziq qoldi chin aytganda. Tekko meni jamandar yazım iymandar kesin. Endi ko'rsatadi. Tamosha söz. Hurmatli görüşler, mınaki janatan beri söz kılayotgan jana başına aytgan sözüm üzülüp kaldı o'xshayt. Bu aylada internasional yubileyken septiginde atağız Kırgız, enemiz Özbek. Bu aralaş yubileyden çıkkan baldardın jana uşul neberelerdin, çeberlerden buyrutmasını tartıp atıp biz bayqap kaldık. Bирок açıgын aytkanda ova bu mına uşul aman atağız bilen mutawar enemiz Kırgız Özbek ıntımağının tuu çokusunda turgan misal retindeki adamlar. Үлgü olsun uşul kийинки muundarga. Turabı? Ana? Süylep duru berin. Enemiz urdayımdayt. 1 may bayramınız menen, tuğulgan gününüz menen, ömrünüz uzun bolsun, rızkınız baland bolsun. Ulu kızlardan ozonlarını görün, nevrelerin toylarını görün aka. Sizin doğrunuzda men de doğru durup жүрөйүн. Az olsa da köp de görüp mananı alıp. Özünüz kalagan buyumunuzu alın. Mayli rahmat Allah Hurmatlı görüşler, bir tuğan kardeşinin sözüne. Balдар nevreseller tolara sarmaylar gelsin ha. Hurmatlı görüşler, mınaki janatan beri mına uşul aman atağız menen jana bir tuğan kardeşinin mına uşul aman atağыздın ömürlük jarı, mına jarımını, canının jarımısı mutawar enebis turалы söz kılıp atabız.
мына ушул учурду, мына ушул максатты көздөгөн албетте ушу неберелерине, чеберлерине, балдарына, кыздарына абдан ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде мына ушул учурда, мына ушул секундтарда, мына ушул үй бүлө өздөрүнүн бейиштин образында болгон атасын, апасын барктап, даңктап жатат бүтүн дүйнө жүзүнө. Эгерде сиздердин да ушундай атаңыздар болсо, анда барктап, мактанып калганга шашыңыздар. Себеп дегенде ата энени эч убакта канжыга байлап жүрө албайбыз. Мына ушул тасманы гана көрүп, сагынычтарды таратканга чоң мүмкүнчүлүк болот. Азыр эми учурдан пайдаланып, ушул энебиздин, атабыздын батасын алалы. Жыйынтыктоочу учурда келип калды. Кимиси кутуп атат азыр? Баласы бар дагы. Новосибирскиде азыр мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул биз жыйынтыктоочу учурга келгенде Новосибирскидеги баласына, Тойчубек деген баласына кезек берип атабыз. Кандай? Yaxşıbak ballar. Sama tarzıbı kevesin bayramı, bayramı. Maile mana amman. Ondaki maile boldu. Maile tunçbaklar. Allah'ın ömürlerini versin ha. İralaş kana iralaş. Toyçubek деген баласы Россиядан чалып куттап жатат. Kuluğundan dönürsünüz, sorgan küngü. Ne oldu? Yok. Kuluğunu cenetkenken aldım desene. Bana işte 3 kere kanaki. Tamam, öpken de verip ketken. Nidamını verip ketken. O selam koymuş orada. Jakşı de. Selam oğlunuzun var işine rıvaz versin. Zaman saksa koşar bizi yaşır versin ha. Amin. Atayım bir bata veriniz emin mınaki. Enebizin batasını aldık. Ata bir bata veriniz. Жалпы балдар кыздарға арнап, андан кейін анан ели жұртқа. Gülünüzü verip durun. Жақсы дуаны айттың. Amin. Dininger imanda bolsun. Dininger Kur'an'da bolsun. Yüzünger nurgat olsun. Kazınlar pulgat olsun. Korovunlar malgat olsun. Dasturxonunlar nangat olsun. Kazanınlarda tatu avukatlar kaynasın. Gül bağınlarda bulbullar sayrasın. Eşinlerde temir tulpanlar baylansın. Cegelinler yüzün bolsun. Yoldaşınlar koca kızır bolsun. Ömrünler uzun bolsun. 100 yaşa kirsenger dağı. Ekibetiner kızıl bolsun. Üyünlerge miman olsun. Başınlarga tacı devlet konsun. Gıybattan uçaktan alış bağla. Allah'ın yolunda halis bağla. Amin. Urmatlı görüşler mınaki. Avabızdan uşunçalık unikaldı batası menen бүгүнкү программаны жыйынтап жатабыз. Авабызда Кудай бурса 100 жаштык юбилейине келебиз деп ниет кылып атабыз. Кудай бурса ошол күнгө Кудайым жеткирген болсун. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына сиздердин дагы мына ушул атаңыздар, апаңыздар болсо, анда ушинтип менен программасына тарттырып коюңуздар. Себеп дегенде бул мына ушул миңдеген ата-энелердин балдарынын тилек максаттары мына ушул секундтарда уюштурулуп жаткандыгынан кабар берет албетте. Менен программасы бул жолу ушул Кызыл Кыяга караштуу Караван деген айылында ушул Аман абабыздын 92 жашка чыккан жана Мутавар энебиздин 80-дин кырына ашкан. Мына ушундай бир куттуу үй бүлөдөн жыйынталып атат. Кийинки ушундай сонун ушундай бир ыйык адамдардын короосунан жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Аман эсен болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар, а? Амин. Amin. Allah selamlaşlardan umurga rızka bereke faiz verip koşkonunlar menen koşarım, koşa karıp ballardan nevre çevirler, söylerde sayfalarını girgile Allah'dan nimet talap maksatınlarga yetkile
Allah Teala etki dünyana rabat kılgan bolsun. Amin. Aytkanыңızдар келсин. Aytkanыңızдар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшы калыңыздар. Maluda Aziz Ömürbek. Yok ölmez. Rahmat Sarıcan'ın sağ olsun. Bizi silasak sen Allah. Ruslan'a koşa karı senem kızımdı verip. Kelini alıp solo sarpan. Jakşı yerde kuda boğun. Jamandan alış boğun. Ömürbek daha kimdi? Rahmat şuncalı bizi satsın. Rahmat. Amin. Aytkanыңыздар келсин. Мына программанын аягында бата берүүчүлөрдүн саны көбөйүп кеткендигине байланыштуу биз программаны сөзсүз түрдө сөзсүз эле жакшы туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы бир эненин сүйүүчүнөн кабар бергенге чейин аман болуңуздар. Жакшы туруңуздар. Kamber bana kelatkan bayramların bilen Allah Teala ömür rızkına bereket bahis versin. Açkan boğun Allah'tan nimet alaptan talan maksadına yetken. Menen bir 5 yıl kiyrak etti. Andan köp kalıp kalmadın bu yakta. Sizlerle birliğe ketemem. Mestipa elimdegin. Ay rahmat, урматтуу көрүүчүлөр. Бул учурду неге мен тартып алдым? Себеп дегенде кийинки муундарга сабак болсун, кийинки муундарга сабак болсун. Кош колдоп ушул караганда дагы ушул байбичелерине, энелерибизге ушундай гүлдөрдү ыралап турган аксакалдарыбыз бар болсун. Ошол гүлдөрдү кабылдап ушул аксакалдарыбызды бакыт багып отурган энелерибиз аман болсун. Кылайым, көп жашаңыздар.